Radi se o akciji čišćenja ovdje jer donio sam rješenje, odnosno nalog komunalnom preduzeću da izvrši čišćenje ovog poteza od ulice Kovačke, jer već ima malo viša deponija smeća gdje su građani nesavjesni, opet ponavljam po ko znam koji put, nesavjesni građani bacaju gdje stignu. Da vam kažem, mi ćemo sada ovo, kao što vidite, očistiti sve i svakodnevno ćemo na terenu pojačat ćemo kontrolu, inspekcijski nadzor. Pomoći će nam i kamere, imamo ovdje i kamere sa ovih obližnjih zgrada, tako da ćemo tražiti od njih pomoć od ovdje islamske zajednice, onda od ovaj privatnik koji i on ima kamere, tako da će svaki nesavjesni građanin biti drastično kažnjen i predat nadležnom sudu za prekršaje. Tako da još jedan put apelujemo da to ne rade, da kontejnere imamo tu blizu, znači imamo posude za smeće, kontejnere, znači tu treba lagati smeće, a ne na javnoj površini na ulici. Jer moramo svi potruditi da nam bude čisti grad. Svi, znači, ne samo ja jedan koji inspektor, nego svi, znači građani, svi zajednički da nam bude svima bolje i lepše.